Wengane zichimbela sibona lapha izindaba ezingekho zinhle njengoba ke sekudlula ke emhlabeni kumsakazi woKhozi FM uBheka Mchunu bathi nje ratatam. Sokhumbula ukuthi ke yena kuBheka wangena phana ke emsakazweni omkhulukazi uKhozi FM lapha ke washela khona kohlelo kwesigiya ngengoma na ke ungizwe mlando Mchunu kohlelo impela ke oluthokoza kakhulu ke amabhinca ke wengane ke zakwethu. Kanti ke mebeke yaveza ngonyaka odlula ukuthi yena kuBheka ke uyoba ngabe kho right phana ke esimeni ke sempilo kwazi ke walaliswa phana ke esibhedlela kodwa ke impela ke wahamba ke waba right wabuyela phana ke esimeni ngesakhe. Lokho kutusa abantu abaningi ke ephana ke enkundleni ngezoxhumana njengoba ke besisazi ukuthi yena kuBheka Mchunu ke impela ke usephilile futhi ke usemqimane ke noma ngaba ke esokungena ke zona ke lezi indaba ke zokudlula kwakhe khona phana ke esibhedlela. Hayi ke wengane zimpela ke akwehlanga kalungile phana ke emndeni ke nabo bonke ke abathandi ke bakhe ke pha uBheka Mchunu ke sengisho ke naso ke isizwe ke samabhinca. Kodwa ke thina ke sembozo sithi MTV sithi nje ake sibambe la ihlangano ye video elandelayo.